solidum Isoporira Sinunong kadang kotongo Yesus nusondihon kadang kotongo Sondihon Yesus. Sanong kaswabon kumadati din sanan kung sikaw tu kano tukod kapag yampay kagud kaswabon na ba no? Kanaw misisa ta kapod isang sambayan. Kinarahingan isang kerjaan sorga kung sikaw dat kano pa hapatilombus da kasisan da kaswabon na ba no? Isuang da sambayangan iti. Halan sandat alumi sa piramutan asanongot kain ko katondahay gisamdot santab na padi embulayan ng oray tandahay nga atari mo dahay o silid isa pakagu pangiwaguhan it kanud papoy mo kung papagirat o katumbayan dahay kumadya. Inasambayang dahay iso nga ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabros ako insan pod o sanong kaswabon kumada ti insanan tadaw do bay no hopo do mapat tulan koiso hari Jumaat to bay no gi padadi napasan da sa minggu oy mia galid dit minggu na podi bay no yadi ay se no ngoyongoy ikomayandat kong kalat modop musik purimon kadati nga hari Jumaat na di bay no hanahanam o pintanga na dati ti tulan ko iso da taon do bay no komayandat iti kaisisan dati kaswabon nga pero natadaw orohay na hopo da tadaw. Puji Tuhan mantadot ay sokadung kinarahingan isang bakano katilambus kago kaswabon na bay no tulo na po panambarasan dati bay no nga amu apas-pasan isiyo isay magyati kamoyandat amu apas-pasan sekira na po dat borosan tokod iyati sa bagyat tulun nga ruhay tokod apasan pero no kalaydan na kayo dat ay kapagalan dati right ko iti handphone pero no kalaydan nung mangigit ta isa handphone no apasan ko no hara ko rikot to 5 taon ka iri no po handphone no analanan tay ko rikot pod taon nga upgrade gal handphone mo kami ay polaydon niagal ko kahaharan iti kareta ruhay dad apasan nga tingkananid ay sa di paganud isusuay sa kirano pod miagal kurupok aduyaan ako dat mogiolonolon pada karita dati ti sedangkan danda tu mahal nga mogiolonolon ni karita walay nga apasan to kay kada boros ada walay iti pia pamagunan nga apasan to kay da dangon ko pio boros sa iti right ka apasan sa kirad boros ano megal ka sumambayang nga apasani dendo haron na papendalandot mamasod pendalandot hopod tadaw sumambayang impira ko na nakongoy hari man kuit ay nakumbal panakumbal mo apasan naman tad nga ikalansanan dot right na pod ako iti boros kinarahingan apasan to ko pia tulun to kay gatibo apasan pia nga kada padandad it nando apasan nga tumingkod miagal daddi
apasan piang atau itu mingkod. Is karuhang nu apasan ke kamu? Apasan ieu meuti hareuy timpun aku ya tumbanna hareuy hareuy kanta-kantakan deuh apasan ieu? Nga ih napohit lisih pikaruhangan nga atuh mingkod. Rai teu kinorohingan nga hareuy kan teu timpun apasan toho, nga iri pohit kada tokonoh dot tumangkiad. Hareuna bagian loboh iti noh it kapurimanan datin sebagai tulun sapitulun. Panampakai eh ti karasuk pun di kaniab. Iri nu parasuk kumaha sambayang ge. Asal let hara kabaktian oh asal burisan isieuna rih asal aragang aku rasuk aragang oh i Julian Lajamat asal leumeui sambayang aragang mah ti rasuk isieun deui kah. Nga tutunan ieu mah da kinorohingan da iri kasari panampakai. Oke, jadi piro-piro tadaw dina katalib nimbulayan datid rahit ko iti rogon. Pangakan-ngakan, ikendalanon kaboboyohon o insanan nu puri nga isoot panumpali dorogon dot mamagayat dati mangimbayat datid kasimpang kondorong tokono katangkihalna mantadi ralandet pinatuduk ka kinorohingan. Saira na pod nakita dati nga nadapatan datid oh kani ko agayo hitit korotuon dati dadama to itindalanon dot ay kaposiyon. Ori bawi ti karatu dati ge. Miagal pa dit tulun dit nakapagulo Adam dan Hawa. Miagal dit oh kani ko pininsusahan temod da minamaratu. Oh sonong. Kasuabon da bayno insan pakagud imbulayan dati dot ay mo ti rogon apas-pasan dot moy pagompuong da kaposiyon dati. Isuangga Lukas pasal 4, Lukas buku ke-4, miladan nagidatid o kita isuanggat Matius pasal 4 nagi Markus pasal 1 nga may dati imbulaya hitid Lukas buku ke-4 man tokono pod paimpunon tokono po mantado ko isom gisambo ay oy on tokono polo bagi. Hitino po nga ilo nakamuan kud ay apas-pasan ni rogon gisambot saira na pon nakori ka ti Jesus kadaw ti pamagunan nga pinatilambo si siya hit ay tuumbal di siya. Jesus napanurusad kinarahingan ginumuli mantad da hilad Sungay Yordan igitay na di rusad dat alidang hilad padang gurun. Hilo na di siya paingian apat na pod tadaw da linaid ngayo na di diragan umbalay. Dadamot na hirisyo loson na di siya di lawso na di siya. Boras kad diragon kumadaw sa kira na pod iya tanak kinarahingan suhu da gyala watu dot sumili roti simbar di Jesus kumadaw harano kasurat tulun na po nga akon ko paimpasi mantadot akon ko masi mantado roti no. Saira na pon naratu i Hawa i Adam maya dat pangakan-ngakan umbalan pada kagoy siya tison pakagoy siya yaolo aratu kamu pasal pangakan-ngakan ka lobi pa di dot ay kaay dat puasa apat na hupod tadaw loson
Ilo na di kamuan da tangolun dat darurat, kailan dati itinapatakan nun nga isuot keperluan dati det agayo. Iho ti nga loson ako suwab po maningguruk ket yan da loson. Amun po nga itinapatakan nun nga iso keperluan dati da agayo. Mantad ka iti pangakan-ngakan, iyati na po nga monotos to kadi det paimpasi. Ikamuan da malayo det berjuang, berjuang untuk hidup. Iso na patujuan dati da agayo, det asapungga oposik, adaw magindalan, ay siyo, atuong po magindalan, nga nakuro, maghihom to kod pangakan-ngakan. Kono ko suwab bumasik ket ay montok da pangakan-ngakan, hara timpu-timpu det iti piat pagaduhan da kinarahingan nga sapon po dati mantad ko mamagampot tet tamudon iti kamuyan det pangakan-ngakan. Ya di mari haro na giti kamuyan det kuasa, gumu pay suway nga kagumuan na pon dadi katutukan na po nga iti pangakan-ngakan o tamudon. Intangan to kano pa kadaw lot suang talun. Suang talun nga iyo di mintong to kano pod dit labi pon da dit suang talun da memang mangangakan nad ay dupot sapi dupot. Megal ko ito nga singa. Amu ako na aramayan, ako na pakaramayan na mintang idit it dupot-dupot lugar di binatang-binatang. Animal Planet kadi nga ayso nagyagaya-gaya dito nga paus nga ingon pintampay dit irit amo ko karamayan no mintong. Aramay no podi nga i-copy pasas. Copy pasas bagi kuman kuno pa copy pasas nga sa pikuat irim barud aramay. Siyan nagyako kita dit ito nga karabaw, maman paganda dit mangangakan ngay kuruyukay. Iri nga po kita iti suang talun kadaw nga berjuang untuk hidup. Iyati kadaw nga iyo di. Kito tokono hit linumuyo da hilad sa borang di wawago. Paingkuro no hit kaday-kaday ngay. Mantad ko tujuan dat makan pangakan-ngakan. Nununay kaday numan babako di. Ngo no podi hurako ngay it sompon gi. Aysa no miloh dat miagalit susah no minangadubo no nasuang kasari no po gi. Di makan nga apatay loson. Ilo ni igagayat kabungahan to ket ti bo. Intangan lagi datit isuangget sejarah ay kitab mantad da po di timpunon penciptaan gisami det kalimpupusan da pamagunan kitab Wahyu karaitid makan. Kitab Kejadian karay ta makan. Nuno na pang-akan da ko ka. Kori ket Wahyu nga papahar perjamuan. Harani kaboros set ay isay na po aakwat ta makan nga aururuan da sumua nga surugah nakuro. Makan na po ka. Nuno na pa nga agenda makan no. Jadi kamuan pa di iti kamuyan dat takanon nga asaru nagi mamunsay dati dat magyangar. Magyangar kang kuno pati nga imegali tasu bo magyangar mo rito di magisong kiwal.
May karamaian, imo notok-notok nga popo suanga kantung, hingga isay dakoy pinopoposidid pasuanga kantung i daging ge. Sayra da nuridi makan nga manapaw, iri na ngay ilo na ngay pagumbalanid isuangget ilo na ngay bohitan nilet isuanga pangakan-ngakan. Sakirad ato ka abagalan da takanon nga asusai, auruan da takanon nga asusai. Sakirad mangalap ka tulon da makan o gumuo takanon na kasadia, hadi rin miket ngay tulon. To kumhinggon na maditi ka. Poy o isay da ko muli manggit muli, kauli nga tangolun haropon olu, patamon nga arubat. Hinggon na maditi ka. Atang ka bohi sakirad auruan dat makan, tumongob to kay nakuro kumapalon da lunok. Kumambungnon da pingas nga nasingot ti dot ti pingasam iya didit alonit-lonit. Alonit-lonit ti pingas ko so nasingot dit hujung tahun. Gisam da nga pay lonit-lonit padi. Napay nakasingot nga makanan. Isuangga isuot keluarga, sakira magisusuay katumbayaan da kayo, nga iti takanon nga asilihi det ay kabalingkahangan. Pengkuro. O iya na po nga monopot ka tumano da panudukan det hingga akan hingga amo, tumano da kitab. Nga mantad ka inapahit ay kinaruhangan nud paingyan da iwalay, susuay katumbayaan, mangakani siya dit ano akanon. Itinumon nga manginumi siya dit ano inumon. Pengkuro. Misuway na kato di magansok ge. Jadi itinupadi nga o kita dirogon, dot itinupakamon da takanon nga iso o milo pawayaan di siyo dot mamaratu da tulon. May akan kaday makan hingga dako korahian da makan. Kaday malayu, kaday kaling, kakaday sina. Oh, may to ka di malayu tu halal ka. Nga kadiso oy may to ka di kaday kaling tu o sikap ka. Nga sadap ko piyohi kaday sina ka. Nakuro tu oray tanda ti iti bansa-bansa nakuro. May kakaday malayu no di pisuayan. Maganso kidi to nga gipan-gipan nga gi. May kakaday sina ay didilod hari tangaragang ko sang insait ka. No di pisuayan di taragangom sa piragang-ragang iri. Udang iwogok sa piragang-ragang iki. No di pisuayan. Irihindo nga asili nandod isaot masaala. Ujung-ujung ay bondo ka piyo. Apatay gisam mo kari katawalay. Nga atopot tigid ay iswanggot. Imonopot ka piyo gi. Nga ajamin nad sandiri ka magansok. Amurong patay ka amu o pulang patay ka amoy pagansok nga iya nagya. Apuwa sa ginawon no. Tumbayan ako iya ko no pay kaumbalo kumaradyad id kaday-kaday makan, restoran, nga kayla kawin pay kukurohot ay aralandot papasadya diti takanon. Ipamalihong na kayo di rarapawon, pengkuro. Hinawalay, pengkuro ko mamalihong girapawon. Ino pa'y sansam to o gumupasir, intaluan ingapat. Ya di mari
manusi idit kakamot-kakamot nga itong piring pengkuro ralanda kayo. Wah, jadi kita na diragan ay iti na pemakanan na milaw na anuan isuot panumpalid iti tulon ka. Matapati mo tiri iho nga kunan kuy kada borosad aakan, iti piaakan nga karatu to kayo ruan nad osin, ruan na boysin, tu mangin sadap gya. Akan na pakayri nga ruan ta mangakan, 2 piring, 3 piring, 4 piring, tu bosaw gya panganas. Ilo na nga ipianday akan nga tok takana paya nga kasakit ti papidadalan kita na dirogan iti kantakan miagalid di. Jadi Yesus kadaw nga ay tinumalib man tadilot tu umbalorogon. Nakuro. Tu ilo pagumbalan ni lorogon kadaw nga papakitad Yesus apa nga tulun da kaubasan anta kanid di. Sakira na pod okon no di ho kagogorongon di rogonot may pagumbalo right ko takanon. Jadi mantad ko irogon nga karati idot Yesus apa nga tulun da kaubasan miagal dati kailo komoyen do loson iri na din na siya umbalay umbalani. Sakira na pod nung kasya sakira na pod tanak ka kinarahingan suhuo ilawatud sumili ruti ka. Kailo na matis miagal na pod ihawa itandu sorohon to ko di pelajaran dati di nakatalib. Kailo hisiyo dat paingkukuro horalan dat inapohi tandu idi nga munang kiboros. Papanganak bariman kapya bagi. It ay siya mingkaylaylo. Ano po mingkaylaylo iti sangulun nga ginawah ta na po nga apanganakan. Adi ka. Miagal na di group WhatsApp bagi. Sakira na pod papimpos na iti dat teko mimboros na iti sad kagalagali karati di sarita. Mimpun nanda ginawa datid apanganakan. Apanganakan ko na po nga mo boros ko nanda paing ka bagyari ka. Paing ka apanganakan. Say do ko tulun na kaningaw. Hara naka-viral hara isa jabatan nila kaningaw ay sa tulun ka. O ngayon ko urusan nga ay sa tulun ka. May nagambaro di ay sa tulun ka. Nga sayra na pod kita ti di apanganakan jabatan. May na di siya won sayad hodi ka. Dat pinapatarangat pa yung kabagya sarita di ka. Jadi milon na dati borosan dat ilo tandu ihawa sayra dat numan borosan angay akan ka nga opiusasan na po rin nga apanganakan okon ko iya diri ka apanganakan nanda. Yesus kadaw nga numani dirogon papanganak kinarahinganom ka. Yati nga asaro to kay mati kawayan na kamundat apanganakan sayra dot ay monopot to kun dat tumano dilot ay right kay lo pangakan-ngakan. Hingga akan hingga amo. Monopot to kay sebagai katumbayan na Seventh Adventist ilo na dahit ay umbalan to kay mananud dot gisambit orikot. Nga sayra na po dat kapag rolot to ko dit tulun na kagumuan okon ko miagal na dia po nanudan hiri na panganakon ko no tingayamon ko no ay say bida ilorogon mo
may papanganak. Mila komondat iso noho pangumang-umang dahiri. Iyati nga apanganakan nga ade ka. Haroy mo ti kapidilak kitab paingka-paingka. Sakirana po tanak ka kinarahingan, may pasiliha ila watu ruti ka. Nga no ka di Jesus, tulun na po akon ka masid maya dat pangakan-ngakan no. Saira na po noritan isya manusia hidup bukan dari roti saja. Anay rogon minangiwal no kuro. Nasituk ni siya diri. Nu padi iwalan di rogon dat puasa 40 hari. Ngayon padi rogon iwalo pasalamakan. Miampay dat keyakinan Yesus binoboros. Tulun na po akon kamasiman tado roti no. Ngon na po palambusan lom puasa ako dapat na po tadam ako na patay ka. Nga iragan nga kailahid puasa 40 hari. Isuot kapaintalangan isa bukti dat ay minatay. Nga mimbulay no mati tuhot dati ki. Topot tu di kapilad apat na po datadaw aminakan. Noritan po dihilo nga selama di situ ia tidak makan apa-apa. Nga adi noritan tidak makan tidak minum. Pero nalinay dakod no kumbalo puasa makan. Nga minum. Harakorikot talu tadaw. Minum no. Puasa nga minum. No kumbalo ko yung sanga daw no tatos. Record ko na pa puasa sanga daw no kapyo. Ako po na kumbalo karikat 2 tadaw, 3 tadaw. Harahi tambalutan nakarait no kumbalo ko hod turo tadaw ka. Minum mah. Tumano di dohon na rongaw-rongaw nga itinapatulun sa kirah na pohadat ay amu minum amu makan tidak minum talu na tadam patay tapot ka makan minum magisusuay kan to korikoton ni di boharoy kantit lobby kayo ri nga ngayon na po agum og onwa ipura taom talu tadaw kemungkinan hara patay hara putik hara putik kit ay sampaping walay mantad ko orangit kurungay no di boliaw nga antakan dahilo isyad kota Kinabalu hiti ako walay kalihuay kuno minipanuang gaway gi putik ay mati alaid sanga daw no nalihuan ko suwab nga di haro orang ko manguni ngo ko intangay nga nakalatan mugay siyo kumondo iti piyaswang talon nga natumaharat akay num sakira na pakainom sa minggu nga katahan po jadi umbalan tapotin ako sambulan ay labi sambulan 40 hari puasa kada ta kono nga iwala ila 40 hari nga mumbal ta kono nagi puasa mumbalot impun sanga daw 2 tadaw 3 tadaw ay miagali asap sapani euy ka nga timpunon ta kono did miagalit kasap bo miagalagi kadaw ti kaubasan nati dat manta ko tong kiaday megal ka ti manigup tumingkod kana pa di manigup ihinohit timpunan ni rid apangkal o susa kadi tambalutom lobi pumatinda did kakan ko no miagal ko makan dongo tuong kakan ko no dongo tuong hiri na ganda mirikaw koy rikaw
kabihis ngai kono nigup ka. Ako na po kairi nga bala ka na gid tumingkad nga ako it umbala tumingkad mo manigup nga imbulay na gid panasakit ka. Suho ka kaagod di dokotoro manigup, tepot kagarit ya di tingkanan it paninigup mo ti diri katahan euy. Jadi ilo na podit apat na poda tadaw da puasa, nga ilorogon nga ano minangiwal no puro. Isuot pinintalangan di Yesus sendiri, pinabukti di siyo, dat nunula binaras daw. Iyati na pom akon ko, apa sih nu kasiad dilo? Manusia hidup bukan dari roti saja. Am nakabukti siyo, irogon nga ano minangiwal. Jadi mantad ko ay pagumbalan nilat pangakan-ngakan, ay mati apa sani rogon, intangan po dati lo pati lombos, numbalan po ngay kadaw siyad ay pinapakitod kahaharan pumagunan, kuasa. Hodid ayat kalimo, umbalay nakagus siyad sakira na pod tumanod ko doho, sumambah ko doho, takon ngay kuno po dialo dia ka. Kaylo himati kapiyo kadaw isiyang mangulod, umbalan polo takanon ka. Nakasapo takanon, umbalan no tit kahaharan. Tu iti napagyat kamuyendot kahaharan nga kapinso mo kitit pangakan-ngakan. Sakirod kiharo-haro ko, nga ipangakan-ngakan nga kiharo-haro nagya kamuyen akapal-kapalo pohot pakit nu, may karikat tahila kakadayan, okon na kamakianod air biasa bo. Nga haro nandit, pay mahamaha ni pakyanuan. Sakirod kagaji ka tulanid di, may kaakan nga pasuswayan na ti diatid 50 ringgit manda pimbangatan ka. Jadi sayra dat ano kaswang ilo pangakan-ngakan iti kahaharan, papakita dat iti kahaharan nga painsamok iti kamuyan dat ay pangakan-ngakan. Nga irih nga ay nakatago irogon, panganakan no di siya di. Tuhun bada, tuhun bada, dat hari karay tatumuhon ko na po, ngon di malaikat ngay ramito ka. Miyagal po di dan tanganak, po di kakikirod. Nakayimbulay la apanganakan iti ala. Intangan to kano po hit, iti tanganak kot magi toro-toro. Magi untotari. Nagarit di. Mangijek. Ay ano pandad. Ay nuridi panamatama nga. Manginsugot panda katutukan. Manginsugot panda katutukan. Ilorogon nga nay ano di siyad. Ay nunuho pamaratu. Tuhon bo ka. Iri po. Nga mantad ka pagumbalan ni rogon ay naratu. Kinatutukan na pa di nga katalib na pa diri. Ia mundur daripadanya. Maganda di siya timpu dit. Nuno. Osanong. Sarohon na dati tampilad dondoh na pakantat tihom. Iyolo mati kantakan dati. Apurimanan dati dat miyagalid dit. Ay si masalah. Osanong ikandalanan na kaposihan dati. Right ka pangakan-ngakan. Iti kahaharan. Kaingkokoton dati. Kadudukan dati. Nga sorohon na dati dat. Naraitan da. Ino pa'y rogan idi nga. Sinumunsuri. Pa'y siya damot.
magandad siya timpu di kangam, di kontok waktu yang tepat dot mengimbulai kagud panumpalig di siya. Kumain na pohom tok yedit agat timoti ti kasunsudan dati ti. Timpu dodondo pasimbayan iti internet hari persidangan dat kuin-kuinil ikon ni hab ay so di karan aku di nakai boleh jadi dat dondo kanu tokod kapagiampay maya iti piramutan nga pooylaan data daw da suab paingkato ko nagid isuang dot pananudan kumakinorahingan ilo na pot pansusuri panununsuri hidirogon nga miagalidit papalaya-laya na dati lo mo moit iyati na po nga sakiro miagali tanakot paindungan dati nga manendo iyog-iyogo nga kodop no kodop no panday tanakom asimbayan to ko nagid maganuano mogonsok mangimuhaw ilo nakadawlot ay pagumbalan rogon ilo polologoson to ko posyed kayo na yun po yolo ato ko nila nunukaguhot ay panumpalid di siyo nga itina datimpu datid kapuriman to kod asimbayan datimpu dodondo nga sorohon na dati dot haroh mo tila timpu dot onuon di rogon dot mintalang papaintalang dot pagugumpal dit ato ko aylanom sangira aylanom sangira isay na ko ilod muntok no padhom tino muntok di usar gimbag suab muntok di Ildo Bonar suab di no di siya pagumbalan darumikot jadi mantadi di nuno pohit ay persediaan dati do tumagwang ilot ay pinanunsuri hilor gondo damot nga may na dati paburo kasari sayraira do korikotit pagumbalan kagu dorogon nga o insanan to kono po nga nakasadya to kono tumaguang di pagumbalan nga di atumbayan to kono gidot iti kaboling kahangan no kaposyon iso kadauhit popoylo iso kadauhi popoyngat kumadati dot ay iri na po nga popokitod tanda toy ko manahak dati kapoylaan dot haro na pumutiti ka mundo pagumbalan jadi iti pagumbalan sa rokoro-koro yedit alala takoy nga iso ni kadaw bayangan dot timpu do harikot hari iti pagumbalan na tangagayo jadi okoro ko agayo hi pagumbalan nununo po hi kapurimanan dati nga may na dati porikoto kumakinorahingan moy dot haro panguhupan dot otorimo ino po kadaw hit ponting nga magyuhup to kay kadaw sebagai pananud da kinorahingan da tumuguang itit kantakan da awayaan miagali pahitian to kan ti pelajaran na kasobon bay no kapiruba ta kagud kasuabon da suab ay soko ira sino kadang betul Yesus sumbiho kano misisa takad isang samayang kinarahingan asundo isang kerajaan sorga kung sikaw dot kasuabon ni bayno insan pa kagudot no kaimbulayahay minangimbulayahay isa panambarasan di karay titit kumbalumbalan na pumugunan maya diti pangakan-ngakan kuasa nagi kapurimanan dahad sebagai pananud no
Asaru ihay det kapuriman da apanganakan mantadit pagumbalan da pawayaan dorogon maya da tulun sa pitulun nagi kapurimanan dahay nga may na dahay ahako moyd ino poy kapurimanan na miyagalid di nga akon ko mamaratu dahay nga patilam busihed o girot o mantado kasi rebound da ginamo nununo poy pagumbalan dorogon nga ano dahay det manalibamban. Tadaw da bayno no kasuang hetit tadaw det persiapan da Sabat sontob dit pagindalanan dahay da bayno nga may hay ahako gisambot kotilombus nagi korikot ti dirikotan dahay otoo dihay det ay tumagwang manarimo diti tadaw Sabat o sunsudan. Ampunan tinsanan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumadati din sanan, kapiruba to kakagod dot kasuabon dot hari Sabat suam. Inakaw po, sonong tadaw persiapan da tadaw da bayna.